Happy Mother's Day. Mother's Day special. Bye bye Jirsong. Bye bye Piti. Bye. Dah. Non bangke. 9:53 PM lagi. Kita punon bangke kono lo burudan heading. Night drive, long drive. Yeah, with my family. Dolap lo yo. Nilipo, lapo yo. Nilipo dolo. Hello. Hello guys. Hello. Nilipai dolo. Po nilini. Milobi na lo. Milobi han. Say hi. Dangke ramang jangku ka. Full stick. Okay. No issue. Chalo, let's go. Non bangke ke bar lo yo. Yeah. So finally we are leaving. Yeah. Mon lap se dolo. Kita udah ho. Labang ke nili tum koloni di nili tum hem atau war no. Damang lo. Ice kili lo di Milobi is very excited I guess. Chalo nalan dun mo eh. Labang ke pinilo Nogong bypass. So we finally reached Nogong bypass. Yo. So और ज़्यादा जाना है यार long trip. It's very beautiful when it's night. तेजपुर फाइनली तेजपुर तो वाड़ो लवांगे ये रहा तेजपुर जाने का रास्ता अभी जाएंगे चलते चलते चलो Train देखो कितना first wow चाट पिगन ये We are on our way to Arunachal, but in the middle, we were stuck by the train. Yo, train being pigan ya. Guys, it's 12 right now. It's exactly 12 AM. Lonan bang kedi. Age pini bang date kon lo? 10. Date 10 di. So pini today is very special day for us and for everyone. Happy Mother's Day. Neli pai han. Happy Mother's Day. Neli pai la pede neli nip han. So during this occasion, I mean special occasion, we are on our way to Arunachal Pradesh. Mother's Day is a special moment celebrate am jipu. Anutin bendi papa mama ni ani pede mi nungbi. Ayo. Ne, so let's go. Welcome the land of rising sun, Arunachal Pradesh. Arunachal or Lula. A weather bang edi, windy pig a weather. Tamon na edi. Araya, damn lo. So after traveling for कितना घंटे ट्रैवल करने के बाद अभी फाइनली टनल तक पहुंच चुके हैं हम लोग. So we gonna park our car here for some minutes. Yeah. Guys. Anh đi cái vang lốc bao nhiêu? Chỉ cho ship cái đồ rất thật. Con là cái men tu lo.
guys, देखो देखो snow. Oh, snow. Oh my god. Neli. Neli. Oi. Mother's Day special. Hello guys. Di Mother's Day special. Snowfall lang nami bulo. Di herai borob di lason hai di. Pulo. Langdam long no odam long no. Feel dam long lo di. Angke nilitum la. Lalo hem kong long kami first time lo lan. Akhe lo Arunachal angke bang di yo. Oh wow. It's our first experience. I mean lah sukar bang hai di. Ini Arunachal bang bom lo hai. Lalo la pua ni do lo. Neli pai. Hey ya, angke mir long bi. Borok kilok. Jo ladang ni nang le alo ya. Dia dak bang tok bang ke I love tawang. Wow, it's so beautiful. Sab le yo. Oh, dolang yo. Oh, like ya. Mili sa. Oh wow, kila misulio. Di do korop jo. Jo lok chop yo le. Oh my god. Chalo, let's Kardom Choro parpik lo kato ko handa me la bang so vlog di kijut tua nangalang pod di pini bang kela to payara ni lo heli tumpan heli pai kono ne jing hot pen apa ding pen pini li thot di payara ni arni nili tum nili po nili ni tum pen planning lo matsi planning mane lapu unplan no hai tawang dama Arunachal lamang bujal hai ne ke tawangan pali ji pusi ke plan same damde da pu puta matha lapente lapuni lilungo bangke I love tawang di ang nili tum hemi silo lapu nili kicing honna nili pai lo angke nali tum lapu anung pheklong puludang ti yo yo snow side lo I mean it's you know the snow is cover up ilwang pura cover lab lo mane herai si snow si yo snow mane lalo hai boro baddu di alang no angke lapu bang ge tunnel lo ya angke lapu bang ge gateway to tawang to la lo ya wow angke la dak street dog soup pic ya lami pic di hello pai happy mother's day heli pai apan kana ni ching hon pen ni tumbang lo Arunachal ya Lami pian di background bang lah. Oh my god, what's so beautiful? Like it's so beautiful, guys. Just check this out. Kalau video online lo. Dona bang ke break time. We're gonna have our breakfast and lunch together with my family. An kichu ang deng lo, juet lo, enjoy lo, satisfied lo, penan memories create lo, photos, videos, we enjoy a lot. Non bang an kichu lo. Kopi lo, anhan purudang tep. Oh, fish fry, angke pumpkin curry, and then papor. Di, angke lemon. King chili hai lo angke jul hai lo yo angke lang bom lo angke yo this is my family there hello guys hi bono lapu yo Hello guys.